Kad sam tek počeo da učim, izučavam kirajete, počeo sam da učim, otišao sam kod šeha koji se zvao šejh Muhammed Šukair. Još uvijek je živ. Znači jedan veliki alim Damaska, šafijski učenjak, alim u kirajetima, pobožnjak, znači pobožnjak, znači alim, abid, zahid. I otišao sam sa nijetom da počnem da pred njim čitam komentar Šatibije. Prvi ders. Znači sve to je bilo u džamiji Hasan, on je bio imam džamije Hasan na Mejdanu, Damasku. I također učenik je šejh Kurejma. Došao sam kod njega, taj prvi ders, znači počeo da mi tumači Šatibiju, to je djelo od imama Šatibi iz kirajeta. Prvi ders, braćo, taj šejh zaplakao. Nije bilo govora o pobožnosti, o grijesima, nego o kirajetima. Međutim, zaplakao i kaže, znači pustio se, bio je čovjek pobožan. Kaže, kakve nam koristi sve ovo znanje da naučimo ako Allah nije zadovoljan za nama. Kakve fajde nam da znamo kirajete, da znamo Šatibiju ako Allah sa nama nije zadovoljan. Znači, kakvo nam znanje da znamo, ne znam, ako Allah nije zadovoljan. Znači, cilj znanja je da to sprovedemo u praksu. Znači, kakvo je znanje da ja sad izađem i sad ja ovdje sam se ufurao da sam šejh, ja sad tumačim Bulugul Maram, mene sluša, kako se kaže, ders će ima toliko pregleda, ovo će ima toliko pregleda, međutim kad izađem, ne znam kako da se ponašam prema svojim ukućanima, ne da kažem ljudima, da kažem nekome ko mi je neprijatelj, ko mi dođe. U džamiju dođe ljudi, i zato vam skrećem pažnju na ovo. Znači, u džamiju obratite pažnju prema starijim džematima, Allah vas nagradio. Znači, zamislite da su to vaše dede, zamislite da su to vaši očevi. Koliko nas ima možda očeve, dede, volili bismo da su džamijama, pa da su ne znam kako, što mi kažemo, možda je ružan izraz, da su ters, da su ovaki. Čovjek 70 godina, 80 godina, ti Bog zna od čega boluje, vrućina, i zasmeta mu, razumiješ nešto, ti bi sad odmah, joj, vidiš što mi je rekao. A bola, razumiješ, vrati to njegov osmijeh. Alhamdulillah, čovjek u džamiju u tim godinama dolazi u džamat. Hvala Allah, gledaj da ga pohizmetiš. Kako da ga pohizmetiš? Gledaj kako da mu učini. Znači, kakva draga braćo korist svega ovoga, ako se na kraju ne znamo ponašati kako treba. Ako se ne zna prema svojim ukućanima, ako se ne zna prema ljudima na ulici, ako ne zna prema umom. I zato Allah vas nagradio. Znači, gledajte, znači da vodimo računa ovim stvarima.